ba tong lo alang itu karbiang otomat kan sila hai dapur tuliram ramhang alang inong pali lo ya kingwai nang pulang sinar bangke karbiang long lapen west karbiang long along PGR lapen PGR aputat PGR lapen PGR aputat salam lang gilero pang lahan lo kedamtang ini tu ASDC Youth Front lapen KNCA lo lapen kadu gawe lo lapen ako KSA kadu gawe tilang pensi kedamtang nifai nerket ani pen itum cheng lo ani tum cheng lo cheng pensi 15 ni abangke kedamtang nifai ke poa ni abangke hironia long alang itum me pidulo so pensi samjin pen me pidulo do pensi alang itum thoda ko tong kamu kamalom dangbo nam penang chiro hurmasi menang ana tum orang nu tum bangke sebenarnya Hindi speaking orang lu tum banggang tum tengking kan bang crazy akorti tum pan aring pesula do kita ada tanu tum pitching mai pen lahaya lam tan ninje lo cecak lo ya aring kis aku kisu kan do ko beta men nilitu ahin pen celang po at ko kari hinu ke celang po la pen kadu ko ekonomi ka package sai sab mun something do ko mela mage 11 lakh kan ipu la pen hini abangge alang di cecak ateng nilitum charter of demand do memorandum kilo so charter of demand bang nilitum po kilo isi abangge kado ko we gejing reserve along lelong karbiang long lapen west karbiang long do an la illegal mana aron repen ke do kithat na hai tum phan bangge ni thong ke bang bong la tum phan bangge election ang si lu nang ko kusi la ek number hinia bangke the hills tribal people do an la inglong akhe semer bangge PGR puna VGR long ke do inglong akhe tum do an la bangke as per Supreme Court Order 2011 at tingpen alang nitum phan bangke election long leave sunil tum bangke ni tum hin pen di demand pilo lapen ke thong bangke all migrants and influx be victim kar biang long bangke jasemat ili tum la ha ki sung ki pusi tong nang ko ili tum la mili tum ki do ko be la hayu mina on ka ki sung dolo ena ala ki sung su do pensi mina on bangke jasemat alam he bangke ta kar biang long lapen west kar biang long mati mahasa ulong hitam hills area hills district mo tanong ke thong do kasi long hitam la bangke kapre ka dimpen Bangladesh ta dolo outsider da dolo la illegal migrant dak nang dutpen mangke la hui karbiang long hitame nangke du nangke thak hai du thek long lo la pe non bangke politically de sia threat bang jilo politically de sia threat bang jilo population sia threat bang social threat bang jilo ason tin namo hitame tu choklem chodam kaddo ku chukam tila sai si ki free mi so dolo la si no karbiang long autonomous council hin pen aso initiative and council bangke ya pahem pusila bangke la hai migrants la pen influx tu bangke aron depen nangke lu tu bangke do tu bangke la bangke nang ko lapen free bangke polling station la along itu menang an la PGR pun BGR long polling station menang ando itu sini lo la itu an menang bangke itu pakai dia lagi lah bangke dia bahaya tamal bangke Supreme Court long isi standing order do lapen hadap ini official institutions school college lah bangke siaran lo think pen bangke long lip long la so bang dulu la so bangke ni tu bangke la so apthak bangke alang itu lang bola bangke sebara norm setting bangke la so bang si Supreme Court order norm setting jang tu lang ko bangke la penisi bangke non karbiang long men than iglo isi bangke kecera bangke karbe dung itu political threat so political threat la so ke frame minang ke bang bangke ta bangke non piju pen backdoor pen puno ajat puno kadoi puno menang an electoral rule bangke amen ko na ana tu bangke Sidak indigenous atum jonghele bor itu hitame itum political ili tu malam the parliament long punoi assembly long punoi ahok pet la bangke pale bangke itu piju pen bang basi la son thek long pensi lahai migrants punoi refugee punoi la pen aron re pen lahai nange do punoi karbiang long bahira pen ke bang atum punoi la karbiang long la pen west karbiang long pen lahai bangke plung en nang la pen plung chote la bangke electoral rolls pen hitame amen pabete nang tusi nilo labangke parliament na election puno assembly election puno autonomous council election puno other autonomous council election puno lapen aber tu lamps puno ajat where institution makam lason mukutik buddhist mina am dumati lahai kame labangke amen do puno lahai bangke amen khan
asen kado be alang li cecak lo puri det pen cingkai lo cingsai lo nasi alang li bangke cecak lo ni nang le tung ini nang keteman sompo la bangke 100% 100% harus iban harus siap hai ni litum hin pen cek roy lo la pen pina pen amasi ni litum tam sing fit ko masi so bangke alang li cecak proses bang la pina pen cing fit Ada jangan mau non na kita kating jangan klaim kita tenang itu masuk. Klip lo tang telah bangke sini lo ke cisong pula bang itu cisong bang continue pula bangke